Timu ya Mbarara University of Science and Technology yenjira amano mu kutenda ko kwetegurira omuzano gwayo na Kampala University omumpaka za Pepsi University Football League arwa mukago mu Kampala. Outchira chai chabo tushangira abazana barukora ucuye kihembe ogwe barukurwana so kwika hamutindo gumutende cyo Muhammad Chagambe dwarkwenda. Maste twirene kwara kuba mu mpakezi konka bazana hamwe no mutende cyo bagira ngo mwakogu nibenda kurwana amashijo kureba ngo bakora kurunje. Rengeri nti season wedete yatuyisa bulungi. Naye season eno tuongeddemu amaanyi. Ongeddeko n'abazanyi. Era tuli bulungi buli mulomu ali bulungi okusiza ati group gye batuwadde. Twewulira nti tusogiyitamu nga tugikulembedde. Na timu erimu abaana abalungi era n'ekibinja mwe tuli this time tumakinga nakyo era nsuubira this time tugenda kukola history for the first time tugenda kuva mu kibinja assured of that timu ze tugenda kusanya nazo size eziri awo nti eziringa lulize twali tuyina they are average teams ate kati this time abaana benina bato ompira basobola okusamba ate n'ekirala bagala. Timu ya Bernina nuzo zarayeta bo mu mpakezi kandi master yo mu group F na barano wa BSU Isbat hamwe na Kampala University kandi Uganda matazi nkoze nubo bine chikopechi abwa TV West na Alogias byamukama.